Dema خوش بینرین هنجا ایرو دوازده تباخ دوازده رو بیستو چارج روژان روژا دوشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش همین لسر راستا هرمی و همجیم یه لسر راستا جهان رودانه امی جواره پیشکش بکن دیوه که هر تم دست پیکه چند سر کنچه این شهروانی قصد لیدر زوری چالکین طول هلدان لیدار خزد چالکیان ده 20 لشکر و چکدارین حکومت شامی هاتن کشتن شانده که ریبریا خواسر جبو پشگیریا گل سردانا کانتونا دیرا زوری کرد. گریلاش بو سلاف کرنا پینگاوا پازدی تباخی چالکین آسمانی لدار خستن 5 داگر کراتن جزا کرن 13 جبرین دار بون. یپجی جن و زاروکا کوج کمپا هولی خلاص کر بو رادستی شانده یکینین جنین شنگالی کرد. بلی بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جی امی برفره یا بلتنا خوا یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن ام جه دیرا زوری دست بکن لدیرا زوری تبی بانگوازیان تبی هشاریان جی هم لشکرن حکومت شامی و هم جی تیگدارین دفاع الوطنی اف 6 روزن ایریش روشلات کانتونا دیرا زوری دکن جه روشا دست بکی حتی نها 14 سویل لروشلات دیرا زوری شهید بونه هر وها 27 ولاتي جبريندار بونه بشتيفيه كي ايدي هزي سوريا ديمقراطيك قصدم چالكيه كي طولهلدان بيك انين دي چالكيه كو لدشي لشكرين حكومت الشامي او تكدارين دفاع الوطني بيك خاطن ده 20 لشكر او تكدارين حكومت شامي خاطن كشتن اف دیمنین داوی ین روشال روشلات دیرا زوری نشان دزایه شویدن دی ساهزین حکومت شامی و چکدارین دفاع الوطنی ایریش سیویلان گیر. ناوندار آگاهاندن یا هزین سوریا دموکراتیک قصدی لسر مجاره داخویانی اکزا. قصدی اشکره کرکو چکدارین رژیم جگوندن دویر و سبخا ایریش بطایبت گوند ابو حمام کشکی و بسیراین تیجی سیویل گیر. قصدی دازانی کو لگوند کشکی دیریشانده امار علمشا و هر جناوی بریندار بوند. لأبو حمام جي جبر توبين حكومة الشام 14 كز بريندار بون و برينا دوديان جيرانه. بشتي هولدانا بجيشكان جنا بناوي رسمي الآيت جبر برينداريا ويا جيران شهيد بو. بيريشين كو لشكرين حكومة الشام و شكتارين دفاع الوطني حفتة تباغي دايدس بكرين و حتى انها 14 سیویل شهید و 27 جی بریندار بونه. هر وها دو شروان قصد جی شهید بونه. لا حول ولا قوة. دوی دیمنی ده جی زرار جبر ایریشان درکتی ده خویا گرن. بیشتر ویریشی ده چارچوبه پاراستنا مافن روا ده قصدی چالاکیا طولهلدانی لدار خست. فرمانداریا گشتی یا مجلس لشکری یا دیره زوری به داخویانی کی لسر چالاکی او آگاهی پار بکر. لكن بدون صوت بدون ضوء بدون ضجة. جبو طولهلدانا شهیدین کمکوژین دهله و جدیدات بگارا که هزین رژیم سوریه و چتین دفاع الوطنی پیکانی بو هزین مجلس لشکریا دیره زوری چالاکی که طولهلدانیا برفره پیکانی. چالاکی لدیجی 3 نقطه هزین رژیم و چتین وین لروجاوای جمع فراتی هات گرن. انجام ده 18 اندام رژیمی هاتن کشتن و هجمارک جی بریندار بون. ده چالاکی که سکوانی ده 2 اندامین دن جی هاتن کشتن. هر وها تری چکان علاوه لشکری جی سروان هاتن را گرن. ده چالاکی ده نقطه رژیمی ین لگوندین کشما بولیل و توب این لعالی روژاوای جمع فراتی کجه ایریش هرمی دکرنده هاته گرتن.
مجلس جبو شامي وچکدارن ویجی اف پیامدا. اف چالاکی هشیاری جبو هزین رژیمی وچکدارن وینه کو اگر سوجین خوالدجی گلیمه بدومینن امی مافه پاراستنا روا بکار بینن. داوی مجلس شروان خوین بشتار چالاکی بون سلاف کر و اشکره کر به اراده وان و همون سوچ به برسو نهیلن. بله هر شانده که جرببریا خسریا دموکراتیک هریما باکور و روشتات سوریه جی سردانا کانتونا دیرازوری کرد سردانه ده پیاما جواکی که دموکراتیک و به عدالت یا داخواز خلک سوریه هات داین. مجلس تنفيذي لشمال وشرق سوريا بزيارة جبو پشتگیری خلک دیرازوری شانده گریوبریا خسریا دموکراتیک باکور و شلات سوریه سردانا کانتونا دیرازوری کرد. د سردان ده هفسروکاتیا مجلس ریوبریا خسریا هریما باکور و شلات سوریه ابین سوید و حسین عثمان هبون. حسین عثمان لسرناوی شانده آخوی اوها گوت. اف سردان که پشتگیری و پشت راست کرنا مل بملی خلک دیرازوریه. ده همان دمی ده غمیاش بو مالبات شهیدین کدن جمع ایریشین چکدارین دفاع الوطنی انگریدای هیزین حکومت الشامی ده شهید بونه. ونقول لهم إن قوات سوريا الديمقراطية عثمان آنی زمان کو سردان پیامکش بو داگرکرین کو هول ددن به ایریشن خوا اولکاری و آرامیا دیرا زوری خراب که و افتشت آنی زمان. ریوبریا خسریا دموکراتیک هزین سوریا دموکراتیک گلی دیرا زوری و شیخین عشیران و به هبرل هم بریبان ایریشان بسکنه و ری ندتو آلی ایریشی دست کفتین خلکن هریمی بکه. هفسروک مجلس حسین عثمان تقص کرکو تاوی هولدان دجمنین خراکرنا پروژه گلین هرمی ریوبریا خسر ببریار جواک کی دموکراتیک عدد مندی پیک بینه او هابداوی کر. امی پروژه نتوا دموکراتیک و آواکرنا جواک کی دموکراتیک راست کوته دا عدالت و کبی پیک ده لحمو هرمین سوریه آوا بکن. خلک هرمی به تایبەتی شیخ و روسپین لحریم باکور و روشلات سوریه لدش ایریشن لسر روشلات دیرازوری برتک نشاندان و بانگا هفگرتنی لخلک سوریه کرن ده داخلنیا هاتن داین ده هات گوتن اوی دست دریجی دستکتیم با خوی نازاروکن وان هاتنه به دست خستن ببن قد بکن. خلكو أندام صازيا سيفيل إن ديرا زوري لدجي إيريشن حكومة شامل بجدار الدفاع الوطني ين لسر ديرا زوري داخويانية قدان داخويانية ده إيريش هاتن شرمزار كرن وأف بيام هات داين حتى دروبا خوينا ميا داوي أميل رخ هزوري وبريا خوبن تو كاس نكارر ريلا آفاكرنا سوريا ديمقراطيك ننافندي بقره ونؤكد للغزاة إن أساليبهم لن ترهبنا أو تنال من غير من عزيمتنا. لمن بجيجي نویسگاه پاراستنا زاروکان آدسته جنان داخویانی اگدا نویسگاه دیار کر کود انجام ایریشن لدیرا زوری ده زاروک شهید بونه و گود افسوجه که دجبیوان المرووی و اخلاقینه دوی سازین مافی المرووان و آلین پیوندیدار لهمبر في يكي بأركا خرابن. نحن كمكتب حماية الطفل في مدينة منبج وريفها نعزي ذوي الأطفال والشهداء. جگوند شیخ حسن ای عین عیسای جی داخویانیک جبو شرمزار کرنا بان ایریشان هاد داین داخویانی ده بال هاتک شاندن سر دستکفتین شهید و شروانین بی ولاتی او ها هات گوتن دستی کودریجی دستکفتین زاروک مببه امی ببرن. إشغال العالم عن قضاياهم الداخلية. روسبيان عشيرين كرد وعرب إن حسك جيتي كلداري همان مجاري داخويانيك هفبشدان هذا ديار كرن كوشيخ روسبيان هريني لدجي هولدان هزين حكومة شامي وجكدارين وي بحمو هزا خو أو لهي ولاتي خو بباريزن لهولي جي بهمان أرمانجي مشك هذا الدار خستن وبشتقريا بقصديرة هذا راقهاندن شيخ روسبيان عشيرين تلبراك وتربسبيه جي بداخويانيان جودا ايريشين هوان شرمزار كرن داخويانيان ده وها هذا قوتن ام كونكوجيا لغندين دحلا وجديد بقارة تشيبوي شرمزار دكن امي تولا في كيهلينن ام بقصده وحمي هزين خورنه افهز زاروكين منه وخوينا وان جبومه بوهايه هروها روسبيان إيلين كانتونا عفرين وشهبايجي ديار كرن كل دجي بوليتيكاين فتنيان دبي خلقي هريمي هفقرتنا خواه هين خورتر بكن على إدارة البلاد بسبب
هفسروکی نویزگاه پاراستن یا ریبریا خواسر زیدان الاسی بالچانسر ایریشن هم وقتین حکومت شامی و ارتش ترکیه لسر هرمی و گوت اف ایریشن هم وقت دیار دیگه کو کوردینه دنابرا هر دو آلیان دهیه الاسیانیزمان کو آرمانجا سرکه جوان ایریشانجی تکبرنا دستکفتی و پروژه ریبریا خواسر آن و نرتیا همو پیک هاتین هرمی دیگه سوريا عارا عن الصحة هفسروکی نویزگاه پاراستنیا ریبریا خواسر زیدان الاسی تیکلداری روش داویه لهرم باکور اجلات سوریه جا آجانس آنهاره آخوی والميليشيات الإيرانية زیدان الاسی دیار کرد که هم وقت ایریشن هیزین حکومت شامی و چکدار دفاع الوطنی ان دیج دیرازوری ارتش ترکا داگر کر کانتون عفرین و شهبای کانتون من بجه توباران دکه و گوت جوان ایریشان دخوازن رای گشتی بخاپینن دا کو فتنه درخن و لهرم شرکی نافخوایی دست بیبکه هر وها جوان ایریشان هم وقت دیار دبه که کوردینه دنابر هر دو آلیان دهیه جبو که دستگفتین گلین هرمه و پروژه ریوبری خسر تونه بکن درباره گشتان داوین لروشلات درازوری ده الاسیانیزمان کو هیزین قصده به پیشگیری ایلین اهرمه کاری ایریشان رابستینن ایریشکاران تیک ببن وها دوماند هیزین حکومت شامی و چکدارین دفاع الوطنی سیشم پیشتی نیوی شویج ناوندین خوین لمیادین البوکمال و هرم اشاری باجاروکین روشلات کانتونا درازور توپاران کرن. دی ایریشان ده باجاروکین زیبان، شهیل، تیانه، دیرنچ، ابو هردوب، ابو حمام، اللات و خرانیچ هاتن هدف گرتن. قصده جی تدبیرین لشکرین پیویز گرتن. وفي نفس الوقت الذي بدأ هذا الهجوم زیدان الاسی اشکره کرد که ده انجام توباران ایریش ده سیویل و زاروک شهید بون و گوت هم وقتی توباران ارتش ترکا داگر کر و چتین وی کانتون عفرین و شهبایه کانتون مجه و ناوندین قصدین لحسکی یا کانتون جزیره توباران کرن. هیزین رزگاری عفرین راگاند کو ها دولت ترک به ریا هنگ کومین خو او ریباسین جدا لسر ناوی هیزین وان داخلونی ده هیزین رزگاری عفنی اف کی اس هشار کرن او بانک له همو خلک هریمه کرکو له همبری شری طیبات درو او پلانین قریش نین خاپانده هیزین رزگاری عفرینی به داخویانی که را گهان کو دولت ترکیه داگر کر لسر ناوی هیزین وان داخویانیان ده و شر تایبه ده مشاندن. هره ده داخویانیا خود وها گوت. جروجا کو دولت ترکا داگر کر و چتین کو او خودی دکه لپیش چاوین جهان خاکن me داگر کرن. لی لهمبری وی داگر کری شری می رزگاری ده چارچوه قانه دیمین ده لهمبری ایریش پولیتیکاین انکار امها قرکرن به هیزه که مزن بردوام دکه. هره دیار کر کو دولت ترک جبو باندورا چالاکین me و برخدانا مکیم بکه شر تایبت لسر گلی مده دمشاندن و هانیزمان. حیانها گلک جاران لهرمین داگر کری دربین گران لارتشا ترکا داگر کر و چتین وی هاتنه خستن. لی بلی دولت ترکا داگر کر به همو سازی و دزگین خوین شر تایبت و جبو وی برخدان او آستا باندوریا چالاکین هیزین مکیم بکه چیجی دستی ویتی دکه. هره دازانی کو دولت ترک لسر ناوی هیزین وان داخویانی ده و شر تایبت دمشینه و گوت به تایبتی دوان دمین داوید جبر چالاکین مین به باندور دمالپرین چواکی ده هر وها بر ری و ریبازین جدا و لسر ناوی هیزین ما بیک و فرمیت داخواه به داخویانی تی داین. ده سری ده ام کسین که لسر ناوی هیزین ما داخویانی ددن هشاری دکن. دبک و او سازی و دزگهین وها دکن بی اکثر دبن باندورا شری تایبت ادجمن دبن. هیزین رزگاری عفرینی ده داخویانی خود بانک لگل کر کو دوینه که من خفیکین دولت ترکیه داگر کر و وها بداوی کرم. ده سری ده ام بانک لحمو گلی خود دکن که حتی داخویانی اک فرمی ده مالپرین مده نی داین جین دن باور نکن. جاره که دنج لحمبری شری تایبت درو و دک و دولابین دجمن به هشاری تب بگرن و لبنده داخویانی فرمیا که ام بدن ببن. بسالای تفجير آزادیا کردستان هم جبو سوریه هم جبو عراق و هم جبو ولات دنیا جهانی دبیجه کو دولت ترکیه داگر کرد دماغ پارتی خاک و داگر کرد او ادیم با اوای که حسان جوی داگر کردی خو ناگر او هزین خو جور ناکشنه
هرچی قاسی اف بانگازی دینا کرن جیم لی حتی نها هم بجن هم جی عراق هم جی سوریه تکیلداری وی که خمساریه که هری داویه وزیر پاراستن یه دولت ترکیه دایر کرد با آوه که اشکر آنی زمان درکتنا هیزنوان جخاک سوریا کو دایر کری نهیسانیاویش چوایه او دبیجم حتی کم دسوره که نویا بنگهنج بو سوریه نه آوا کرن هل بجارتنین کل گوری داخوازا وان پیکنه او لشکرین دولت ترکیه جخاک سوریه در نکفن. وزیر پاراستنی ترکیه یاشار گولر دیار کرد که در چارچوبه خبات نورمالیزه کردن این دنابرا ترکیه و سوریه ده دبک و ده اصلا وزیران ده جوینه کوره لدار خستن. گولر به نویسکی برسوا پرسین آژانسان و چنارو ترسیزا و دازانین که دوی جبوه که şart u mercin gunca ben frandın. Biliyorsunuz Sayın Esed'le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Şefi rejima faşista Türkiye Recep Tayyip Erdoğan meha burici xwasti bû bi serokê hikûmeta Şamê Beşar Esad re helîtinê pêk bîne û gotibu. Em dixwazin bi derbaskerina vê kîn û nefretê pêvajiyekê nû bidin destpêkirin. هي مرجعية اللقاء. هل ستكون هذه المرجعية هي Heta niha hikûmeta Şamê li ser vê yekê ti bersivekê erêniya dilê Erdoğan xweş bike nedaye. Şam ji bo hevdîtinê dibêje divê destpêkê artêşa Tirk a xaka Sûrê dagir kirî ji welat derkevin. Rejima dewleta Tirk bi îdaya çêkirina herêmekê ewle ji 2016 ve li ser xaka Sûrî sê operasyonên berfirehiyên dagirkeriyê pêkanî. Bi van êrişên dagirkeriyê re Cerablos, Afrin, Serêkanî û Girêspî dagirkiriye. Li serpirsa leşkerên dewleta Tirk dikare di nava kîjan şert û mercan de ji axa Sûriyê derkeve jî guler û hagot. Tenê eger destûreke bingehên anû bê qebûl kirin, hilbijartin bên kirin û ewlehiya sînor pêk were, Tirkiye wê vekişîna bi Kurdîne ya ji Sûriyê nîqaş bike. یکینین پاراستنا جن یپجه جن او زاروکا کو ج کمپا هولی خلاص کربون ایرو رادستی شاندیا یکینین جنین شنگالی یجه شکر د نوا شانده ده فرماندارا یجه شم هزا شنگالی آخو او سپاسیا یپجه کرو گوت فرمانا 74 آ سی طبقه 2014 به خیانت مالا بارزانی لسر گلی ازدی لشنگالی بکهات. ام بخيراتنا هم هوالين خاية جشة ويا بشيدكن هم جي مالمي ازديا يكتيا جنين ازدي ويكتيا ازدين سوريا هم جي دستايا جن بخيراتنا وان حميان دكن یکینین پاراستنا جنیه پجه دو جن و زاروکی ازیدی کو ده تهمی سالوگرا شنگالی ده جالی یه پجه به هاتن خلاص کرن ایرو رادستی شانده که جی یکینین جنین شنگالی یه جشه هاته کرن. تواب داود شتو به تمنی 24 سالیه زاروکا بناو خوناف کو دما هاتی رواندن تمنی وی دمهی بو و نها 10 سالیه ده پرمانا 2014 ده لشنگالی جالی چتین دایش و هاتو بو رواندن. ev her du jin ji alî yekînên parastina jin yê pêjî ve li kampa Hewlê hate rizgar kirin. Malê me îzdiya yektiya Berdevka yekînên parastina jin yê pêjê Yüksel Mihemed têkildarî mijarê ji televizyona me re axivî got rizgarkirina her du jinên êzîdî û radestkirina wan ji bo yekînên parastina jinên Şengalê bersivdayîna fermana 2014 ya Şengalê bûn. ایرو ما هم کچا بناو طواف هم جی زاروکا بناو خوناف مرادستی هوالین خواهی جشه کرن هلبت تسلیم کرنا وان وکه ام بجرت فعله کی یعنی انتقامه کی یعنی ام بجن جبرکو او هر دو جه فرمان هفتی و چاران اسیر هاتن گرتن جه دست داعشی دا اوا هیچ کو ایروش رزگار کرنا وان
لهمبر فرمانه گوتنا کو وين نکار من مبقى دینه وين نکار من کو چاندامه اولی ما باوری مجهول رابکن وين نکارن کو اراده ما بشکینن مثل ناوی شانده فرمانداریا یکنی انجنی شنگالی یجشه هزا شنگال آخفی و سپاسیا هزین یه پجه و قصده دخلاص کرنا زارو و جنین شنگالی دکرم. فرماندار هزا شنگال دیار کر کو فرمان هفته و چاران بخیانت مالا بارزانی لسر گل ازیدی لشنگالی پیکاتیم. دست بگیم سپاسیا یه پجه و قصده کن که 2014 و حتی رجا ایرو سوزا کردن جواکا ازدی دایک و جنین ازدی سوزا خو بجیتینن 2014 که فرمانا که سری جواکا ازدی هاتیا کردن جمل پدک و داعشی و بحزاره که جن زاروگن ازدی هاتنا گرتن حتى هجي چارنو سوان ندياره ايكا حتى هو قرتنا ايكا حتى هو كشتنا والشنغالي ده وكا غوري كمي الشنغالي ده هنا اوجي سبب خيانتك مالا برزاني الجواكا ما ازدي هاتا كرن د فرمانا هفته و چاران یا شنغالي ده بحزاران زاروب و کچین ازیدی جعالین چتین دایشی به هاتن رواندن یکینی این پاراستنا جن یه پیجی و هزین سوریا دموکراتیک قصده حتی نها بستدان جن و زارو کنگل ازیدی جدستی چتین دایشی به خلاص کرنم. گریلین آزادیا کردستان جبو سلافکرنا پازدهی تباخی جشنا و جینیم چالکین خواه برفرهتر دکن او به ریا آسمانیم لروشتات زاپی چالکین به باندور پیکانین کم ده چالکین هری داوی ده 5 لشکرین دولتا ترکیه داگیرکر هاتن جزا کرن 13 لشکر جی بریندار بون و که دمین درباز بوی جاره کردن دولتا ترکیه داگیرکر ارتشاوی بت آوائی لکشتین خواه مکور نهات لی تکلداری وی کجیم هپه گوت هرچی قاسی او دخوازن وندهین خواه و تکچونا خواه لحرمی و شیرنجی لی اویج دربین گریلین آزادیا کردستانی خلاص نبن. دولتا ترکا داگرکر و مدیاوی یا شر تایبت انجامین وان چالاکیان گریلا کو دربین گران لداگرکران هات خستن به تو آوائی اشکره نکرن. لیبل ارتشا ترکا داگرکر و مدیاوی یا شر تایبت چقاسی هول بدن و شیرنجی و جدربین کشتن ین گریلاین آزادیه ین کردستانه ین کل سر شوپا فرماندار عگید دمشن نفلتن. بله هر گریلاین هپگی آزاد الهلدان او چکدار سرحت سر ایریشین دولت ترک آخرین او دیار کرن کو ارتشا ترک نکاره بسر بکه و قاد دبن سروریا گریلا ده هر وها گریلیان دیار کرن کو د تاکتیکین شر و استراتژی شر دجی گلک پیشکتن هاتن افراندن. دولتا ترک به هفکاریا پدکی ایریشو داگرکریا خویا سرباشور کردستانی برفره دکه. گریلاین هپکی آزاد طول هلدان و جگدار سرحد تکلداری مجاری آخوین. گریلای هپکی آزاد طول هلدان دیار کر کو گریلا د تاکتیکین شر و استراتژیا شرطه گلک پیشکتن افراندنه. و پیواجه داوید جیوسا کتنه دجمن تایبت آلانا باشور چه بویا تایبت آلانین قاده پهنک مکه عراقه کتنه وان آخا چه بویا یعنی داگیر کرد تازه داگیر بکه گندات شوطینه نزان ملت دبر تانگ و توپا آزاد طولهلدان آنی زمان کو به برخودانامه درونی لشکرین ترک خرابویه. یعنی جبر برخودانی حوالا چارکین کو پیشت کبن هر آریدا ام سر دجمن داد چه نفت آنگاویه که پر مازون دجمن داد چه که از کره او تک چوه قرجی او تک چوه یکو بوی را اتفاق دانه همو تک چونه مینه دا ین داوی قرجی کو ین قرجی وکی یکم تی بناف کرن این کو ارتش را اونا استفاده کن. گریلا چکدار سرحدجی لازانین کو دولت ترک دشرده نرخین مروفهیه بین پیدکه. ایوی ملیدا سر قادن گریلا موت که هنگی مجربی نسر زمان سر مبخواد هم خوازن هنگی تشمین سر زمان. مثلا تشتین کو دجمن حتی ایرو روجامه ایرو به باور بو اشته چه بو به چکی کیمیایی نرمال ده دینن سر زمان اشته
بتو دنیای دا تو ناتوی دا حد هر دوی شهر دنیای دویمین ده هات بکارانین نورمال ده حقوق ناتوی به حقوق اروپا مثلا اف چک نای قدقی کرن نای بکارانین گریلا چکدار دنوا خافتنین خود آگاهیان گرین دا و بالکشان سر هلیکوپترین هاتنا خستن مثلا شر ماجی وی ملی دا هین زیتر پیش کد مثلا دجمن مهر داوی دا جی مثلا دیسا گری دایوی تپی گری بهار دا مثلا سکوسکی کی هات خواره مثلا دو روز برای مدرسه سکوسکی کی دیجی هات خواره مثلا افجی سر چاپمنیا دجمن هم پر او دا آوا کرنه سر دجمن ترسگی پر دا آوا کرنه دجمن آنها کتی تنگاسی که براسیج تنگاسی که پر مزین جیاند که ختماندنه که پر مزین جیاند که دجمن یعنی دجمن ایدی ری و ریباز کمیته ریببر پارتیا کارگرین کردستان PKK سالوگرا 15 تباخی پیروز کرو گوت اگر نه شری گریلای 40 سالی بویا ل کردستان بناو کردایتی آزادی و مروتی تشتک ندما PKK آنیزمان او دوی باوریه دنکو د سالوگرا 41 کمین آپینگاوی ده برخودانا گریلا اوگل و هر لیستکا فاشیست قرکر تیگ ببر لسر وی بینگه PKK بانک له هر کسی کر کو ججنا خویا گریلا له هر دره به آوک جوش پیشوازی بکن. کمیته ریوبر PKK به داخویانیگی سالوگرا چلمینا 15 طبقه دسری در ریبر پو لتواهی شهیدین شورشی کردین ولاد پاریز و دوستان پیروز کرد. PKK ببیر خست وکه تفگر آزادیا کردستان و گلی کرده لسر اساس پینگاوا 15 طبقه گریلا اف 40 سالن امشری آزادی بینا وردمشینن. اف روش نتنه دی دیروکا کردستان دیگمه جبو دیروکا رزگاریا گلین بندست و مروواهی جی خودی گرینگی که مزنه. بله مدوان 40 سالین بوری ده گلک اشک شاند و خوین رجاند. لی یک جوی والا نچو. برواجی مد تکوشینا 40 سالین داوی ده دستگفتین هری مزن دواره هبون آزادیا کرد ده بدستخستن. PKK دیار کرد اگر نجی انسیاتیفا 15 طبقه 1908 و چاران و شریگیری لابویا لکردستانی بناوی کردزایتی آزادی امروباتی تشتک ندما. پینگاوا 15 طبقه شورش و جنان توی پیکانی شورش آزادی جنی داد سپیکرین سرهلدان گل کرد و گوهری شریگیری لا. لدیجی کمپلی ناو نتویا لدیجی ریبرا بو گوهرتنا پارادیگمای جد سروی بنگی چی بو. د دوامی ده PKK دست نیشان کرد که هر چندی دولتا ترکا داگر کرد به همو دستکا ناتو و PKK گرتو بو ایریش کرجی لی نکاری بو برخودانا گریلاین آزادیا کردستانی 40 سالان بشکینه. نهاجی دوست امد 40 سالیا پینگاوا دیروکیا 15 طبقه دنه ریوبریا فاشیستا AKP MHP دیسا به دستکا ناتو و بارزانی ایریشی ریبرا بو گریلا گل کرد جن و جوانان دکه. اف ایریشین کو لحرم باکوری کردستان و ترکیه پیش خستنه لحرمین عراق و سوریه جی برفرد که دخوازه پارچین کردستان داگر بکه. لدجیوان ایریشان PKK آنی زمان او دوی باوریه دنکو برخودانا گریلا و گل و هر لیستیکا فاشیست قرکرتیک ببا و فاشیزم تونه بکه. لسر وی بنگه کمیته ریوبر PKK تا قزکر کو دو سال وگرات شلو یکمین پینگاوا 15 طبقه ده او خطا شهیدان بگهینن سرکفتنی او داویه بانگ لهر کسی کرکو ججنا خویا گریلا 15 طبقه لهر دری بجوش پیروز بکن. ریخستنا جواکا دموکراتیک گارانتیا آزادی عدالت و وکهویه به وی سلوگانی تفجیر جواکا دموکراتیک تفدمی دو کنگراخویا پنجمین لدار خواست رمزی محمد و عبدالسلام سید محمود وکه هفسروکین تفدمی نو هاتن هلبجارتن. تفجیر جواکا دموکراتیک تفدم دو لحسکی کنگراخویا پنجمین لدار خواست. کنگره دبن درشما ریخستن جواکا دموکراتیک گارانتیا آزادی عدالت و وکهویه پیکات. زیدتر پیسید دلگه بشتاری کنگره بود. نونرین ریوبریا خسر، خسده، مسده، پارتین سیاسی، ریخسترین جواکا سیویل و سازین جنان بشتار بون. د کنفرانسی ده راپورا سالیا تفگری پرسپکتیفین سیاستان اجتماعی و ریزیکنامه هاتن خوندن. هر وها ریزیکنامه هات نیقاش کرن هن گوهارتن هاتن چکرن. د کنفرانسی ده عبدالسلام محمود و رمزی محمد وک هفسروک نوین تفگری هاتن هلبجارتن.
اندامتیا 100 کسان جی جبو مجلسا گشتی هات پجراندن. د داویا کنفرانسی ده انجامنامه هات داین هن خالین انجامنامه اون. و آزادیا ریبرا بو د سری خاباتین پیشین و برپرسیاریا تفگری ده به. دستگداینا پینگا و ناو نتوه یا جبو آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان و چاره سرکرنا پرسکریکا کرد. جبو قادا پرورده یا یکیتی و ریخسترین جواکا دموکراتیک جی دستگ ورکرن. خردکرنا سازمانیا ریخسترین جواکا دموکراتیک و پیکانینا تیکرین دیپلوماسی بر ریخستن و سازین سیویل ره. آواکرنا مجلسا جنان د سازمانیا ریخستنیا تفگری ده. تقاضی لسر گرینگیا رولا جوانان در ریخستن جواکا دموکراتیک ده بریا ریخستن و پرورده. تبلیغ هموی گیتیان لکومینان جبو پیشخستن آستا ریخستنی و خدمتگزاری کومینان. یکیتیا راگهاندنا جن یرجه لقامشتوی درباره جزای دارواکرنی لدجی چالگر و روشنموان شریف محمدی و خشان عزیزی داخونی اگدا یرجه بینگا و کمکرنا امزایان راگهاند و گوت رژیم ایرانی به پرگلا خویا جن و گل ج مافی وان به پر هشتیه رژیم جوی بیه که باوردکه کو وینا آزاد بشکنه لی او نکاره فکر و رامان آزاد به زنجیران راوستینه. یکیتیا راگهاندنا جن یرجه تیکلداری جزاین داروکرنی لدجی روشنموان و چالگوان شریف محمدی و بخشان عزیزی داخویان یکدا. یرجه دسپیکا داخویانی ده بالکشان لسر پرگالا رژیم ایرانی یا کوتی مشاندن و گوت رژیم ایرانی ابنیف 100 ساله به بیردوزیه که اول پرست و ذهنیت که میر سالار همو مافین آزادی جن کس جواک و گل ایرانی ده تپسینه. رژیم ایرانی ابنیف 100 ساله به بیردوزیه که اول پرست و تندرف و به ذهنیت که میر سالار و پرسالار همو مافین آزادی جن کس جواک و گل ایرانی ده تپسینه. رژیم ایرانی نکاری هست و وینا گل تک و شیوان بشکنه. دوی 900 ساله ده بیگومان اف پولیتیکا این کو مافین آزادیا جن و جواکه ده تپسینه و دست سر دکه پرگالا رژیم ایرانی جی یکیتیه ده بردوامی ده دیار کرن کو اف پولیتیکا این کو مافین آزادیا جن و جواکه ده تپسینه پرگالا رژیم ایرانی جی بهستر نکر. نکاره جنین گلین خواد دو اغرا آزادیه ده جگری بدنگ بکه. هلبت وی روژک جن طولا وان گلین کو رمز استونا جیانا وان بون جوه پرگال راکن. رژیم ایرانی نچاره خواه بگوهرینه. گرداری خواه جبو گوهرتن دموکراسی، آزادی و کبیره و نکه و هر کو بچه بریزه و جهه بلاو ببه. یرجه هر وها بالکشان لسر جزاین داروکرنا روشنموانان و چالگر شریف محمدی و بخشان عزیزی و گوت. دبکو رژیم ایرانی دستو لنگی وان جنین کو دو اغرا آزادی ده حمو بردیلین دایی برچعوی خواه ایرو زنجیر کربلی نکاریه فکر و رامانین وان زنجیر بکه. همو اشکنجه فیزیکی درونی جی جدا خازی خواه تاویز نادن و لبرانبری رژیم ایرانی یا قرکر چون داناینن. وریش مرادی شریف محمدی و پخشان عزیزی جی افجنین کو بگفان داروکرن جدوز خواه نای خارن لینی کار فکر و رامانین وان زنجیر بکه. اما که روشنموان جن لحریم باکور و شلاط سوریه بریار داروکرنی لدیجی هر دو چالکوانان شریف محمدی و پخشان عزیزی شرمزار دکن. یکی تیا راگهاندنا جن یرجی هری داوی حمله یا کمکرنا امزیان راگهاند و اف پیام دا. اما که یرجی بینگاوا دبن دروشمیا ناج داروکرنی را رادگهیننه. ده چرچوبه و بینگاوه ده امی پشگریا خواه جبو جنین تیکوشر ین وک وریشه پخشان و شریفه را برای کمکرنا امزیان نشان بدن. کامپانیا میا امزیان و دیروکا 12 طبقه ده دست ببکه. حماس جبو آگربستی دخوازه پیشنیارا سروکی دولت یکبیان آمریکا جو بایدن پیک وره مصر قطر و دولت یکبیان آمریکا جی حماس و اسرائیل دخواز دیگه که ده 15 طبقه ده لقاهره و دوهای جبو پفگوارتنا گرتیان و پیک خاطنا آگربسته که لغزای دانستاندران بکن. حماس جناب بینکارا خواست که پلانک جبو بچی آننا پیشنیارا سروکی امریکای جو بایدن جبو آگربستا لغزای پیشکش بکن. ده 8 طبقه ده جهیل امریکا مصر و قطر و داخویانی که هفار هاتاین. ده داخویانی هفار ده جه اسرائیل و حماسی هات خواستن که ده 15 طبقه ده لکاهیره و دوهای جبو آگربستا لغزای و پفگوهرتنا گرتیان جنوبه دست به دانستاندنان بکن.
حماسی دربارê mijarê de daxuyaniyek dam. Di daxuyaniyê de hate gotin hem jî navbeynkariya Misr û Qeterê mebest û helwesta İsraîl û hikûmeta Binyamin Netanyahu dizanin. Tevî vê yekê jî me erênî nêzî pêşniyara dawîn bûn. Lêbelê İsraîlê di derbarê vê pêşniyarê de şert û mercên nû danî ku di pêvajoya danûstandinê de nehatin diyarkirin. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku İsraîl êriş û qetliyamên xwe yên li dijî gelê Filîstînê zêde kir û heta ku lîderê Hemasê İsmaîl Heniyê qetil kir. Her wiha hat destnîşankirin ku ew mebesta rêveberiya Tel Avîvê ya ji bo dewamkirina êrişan eşkere kir. Piştî daxuyaniya hevpar a navbeynkaran hat destnîşankirin ku İsraîlê di tehê tebaxê de li dibistana Ettabîn a li taxa derecê ya Xezayê qetliyamek pêkanî û di encamê de herî kim 100 kes mirin û 205 kes jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku Hemasê di garên berê yên danûstandinê de germ bû û erêbûyîna pêwîst nîşan dam. Di vê çarçoveyê de pêşniyara Biden û biryara 2735 a Konseya Ewlekariyê ya Netewîn Yekbûyî ya li ser vê mijarê qebûl kir lê İsraîl li dijî vê yekê derket. Di daxuyanê de ji navbeynkaran hat xwestin ku li şûna gera nû ya danûstandinan planek ji bo pêkayîna pêşniyara Biden a agirbestê ku Hemasê qebûl kir pêşkeş bikin. Serokê Amerîkayê Joe Biden di 31 Gulanê de plana agirbestê ya ji sê qonaxan pêk de hat ragihand bû û bal kêşandibû ku ew pêşniyara İsraîlê ye. Bi Kurdî di planê de agirbesta her timî vekêşîna İsraîlê ji tevahiya Xezayê berdana dîl û girtiyan vegerandina koçberên Filîstînî bo Xezayê gihandina bênaber û têr a alîkariyê mirovî û jinû ve avakirina Xezayê. Piştî şerê 2 sal û nîvan êdî artêşa Ukraynayê jî stratejiya xwe ya şerê li gel Rûsyayê diguherîne herî dawî êdî hêzên artêşa Ukraynayê derbasî xaka Rûsyayê bûn û li herêma Korskî ya ku li snûrê di navbera her du welatan de ye derb li hêzên artêşa Rûsyayê dixe hem wextî vê yekê artêşa Rûsya ku nelbenda êrişeke bi vê awayî stratejiyeke bi vê awayî bû ketiye nava alarmê û herî dawiyê jê herêma Belgrad ya Rûsyayê ew herêm jî hate valakirin. Di nava wexteke bi vê awayî êdî Rûsya hew dide ku snûrê xwe bi giştî li gel Ukraynayê biparêzîde li santrala nukleeriya Zaporojyeyê agihiyên metirsidar têne bîstin ku tê gotin şewat derketiye têkildarê şewatê jî Moskow û Kiev hev du tambar dikin. Rusya îro daxuya kirin ku ew li dijî êrişên Ukraynayê navçeyeka girêdayê herêma Belgrodê vala kirine. Waliyê herêma Belgrodê Vyacheslav Gladkov jî bi daxuyaniyek got, ji bo me sibehek ku fikaran çîdike heye. Ji bo ewlehî û tendurustiya niştecîhên herêmê em wan tehliye jiyên ewletir dikin. Li gorî hejmarên fermî nüfusa herêmê dora 14,000 e. Rayedarekî ewlekariya Ukraynayê êvara şemî ji AFP'rê axivî û got, armanc qelskirina çeperên dijmin e, windahiyên mezin bi van dayîne, aramiya Rûsyayê xera kirin, şer derbasî nava xaka Rûsyayê kirine. Rûsya roja şemî zêdî 76,000 kes ji herêma bandor lê bûye derxist. Li aliyê din Ukrayna jî xwest herî kêm 20,000 sivîl ji herêma Sumî bên vala kirin. Li aliyê din santrala hêza nukleeriya Zaporojyayê şewat derket. Di encama şewatê de xisarekê mezin gêştiye pergala sarkirina santralê. Li gor daxuyaniya saziya enerjiya nukleera Rûsyayê şewat di radeyekî girîng de hatiye vemirandin. Her wiha bi derketina şewatê re Rûsya Ukrayna hevdû tewambar kirin. Di daxuyaniya Rûsyayê de wiha hat gotin. Ev bûyer weke terora nukleeriya ku ji aliyên rayadarên Ukraynayê ve hatiye kirin dikarin binav bikin. Santrala nukleeriya Zaporojya li başirî rojhilatê Ukraynayê santrala nukleeriya herî mezin a Ewropayê ye. Santrala elektrîkê di adara 2022 de ji alî Rûsan ve hatibû girtin. Her wiha lîderê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ragihand ku şewata santrala nukleeriya Zaporojya ji alî Rûsyayê ve hatiye destpêkirin. Zelenskî diyar kir ku li gor tespîtên ewil asta radyasyonê normal bû
دیار کر کو دبه کو بوی اوی دوام نکه. زلنسکی دیار کر کو روسیا جروجا کو او سانترال نوکلری کرتیه جبو شانتاج ل اوکراینا اوروپا جهانی بکارتینه. زلنسکی بالکشان ده سروی که کو او لبندین کو جهان و آژانس ناو نتویا انرژی اتمی تف بگرن و گوت دوی روسیا جبر وی که برپرسیار به. تنه کنترول اوکراینا یا لسر سانترال نوکلری زاپوروژیا دکاره گارانتیا وگره یا نورمال بونه او لکاری تام بکه. بینارین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالین مد تورا نوچین من جواکی دا آمده کرنه ام به هفره لی تماشا بکن. پارتیا یکیتیا دموکراتیک PYD سیمین کنگره خو یا کانتونا جزیره دارخست. کنگره لباجاری قامشلو بدروش ماری خستن بونو پاراستن بنگاه آواکرنا جواکا سیاسی دموکرات و آزاده هاتل دارخستن. کنگره به بشداریا 305 دلگین جهمو باجارین کانتون پیکات. شخص شهید عدید هفسروکا گشتیا PYD آسیا عبدالله دازانین کوریبرا پوش بو چارەسەریya پرزگرێکên gelan duwarê siyasî û rêxistinî de têkoşîneke bê hempa meşandiye. Di dawiya kongreyê de Mihemed Abdirrehman û Eyhan Murad wekî hevserokên PYD'yên kantona Cizîrê hatin hilbijartin. Li bajarê Kobanê desteya jin komxebatek li darxist. Komxebat li bexçeya Ronîwat a bajêr bi dirûşma pêşxistina têkoşîna şoreşa jinê di rêveberiya xweseriya demokratîk de pêk hat. Komxebat li ser du mijaran hat nîqaşkirin û nirxandin. Ya yekem li ser rastiya jinê bertekên diyardeya neynî yên civakê û asta bandorkirina têkoşîna jinê bû. Ya duyem jî rola jinê di rêveberiya xweser de û girîngiya pêşxistina destkeftiyên şoreşa jinê. Komxebat bi gelek biryaran bidawî bû. Hinek ji wan li darxistina semîneran a li dijî zewaca temen biçûk, vekirina navendên pêşxistina jinan, projeyên jin di komînan de, qanûnên jin û malbatê di nava civakê de. Bi hevkariya Meclisa Rûspîyan a kantonên Reqa û Tebqa şêx û Rûspîyên wê bi beşdariya endamên nivîzgeha têkiliyên leşkeriya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê êlên Helîsat û Berîc ên Reqayê li hev hatin. Rûmuştina li hevhatinê li gundê Ebûwehel ê bajarê Kerama yê kantonê pêk hat. Eşîrên navborî piştî bûyera kuştina Mihemed Elebbar ê ji êla Berîc dijminahî di navbera wan û êla Helîsat de çêbû bû. Piştî 3 salan bi navbeynkariya Rêveberî û Qesedê her du êl li hev hatin. Di merasîman hevhatinê de kesên axivên diyar kirin ku li hemberî bûyerên li dijî herêmê tê kirin û yekgirtî bin. بینارین هێژەم لەبەر دیگەژین داویە بولتەنە خۆیان ساعت 7 دەبێژین حتا سبە جارێکە دنوەرین پێشیاوە بمێنن دناوا خێر و خۆشێدە هەر شەد و بەختەوە